Pengelusur di tiange tamet ruwenan rantu daging kewimudan di tiange begini. Mamaku lah rantu ribu padang penuh cokor dewa rantu. Laris wewengan sekali mangkin ratu. Purun bersangga di tiang lunas. Mawinan kadiulat peran gado pisan. Iran kumedal dikirim balik kerja bagusan. Kaile ngantuk di tiang parekane ratu tuwa. Menawi wenten sane jago buate pawujan. Iyang kepini kangka ratu yang kepini kantor. Ledangan ratu untuk ampau jamu ratu. Tuaning binu kayeng lagi sios kadine sampun ton tiang tadu tanam pelunguk ratu. Tulia kadio kemuda tanpa banyu kadi tunjung kirangan toyo. Layu dudus tong tiang ratu. Menawi wenten pikopet ring sejeroning pikayu. Menawi wenten susu ring sejeroning nanam ini ledangan ratu runtuk ampau jana ratu betaruh kesunan tiang paduk cokor.
Ya temawas pirengonaken yanana tiba. Warah wakian ulun dumateng lawan cekita mangke. Daging dulu sangaladung runtuhan paujan. Misadyo waradung tiang nampung. Daging tel paujan nampung. Joko ini dulus sarantu dulu. Dadi ada mola-mola modangan tawalet. Lampah dadi langsi parte sutu yenoro pawane. Ratu bedaro sesuwunang. Medaging kadiruntuh paucanan ratu lungsur tiang. Suwi sampun ratu popamit. Putra derwi sugro ditiangi desang bimoni putrani desang arjuna haren pedunguk sokor dewa boyo sampun. Wah bener tualen nara singsal kaya saturan. Arantu patut kadi paucanan pedunguk sokor dewa arantu patut. Sawetane iki sedang natanana pariwande tawanen. Petamuning kunang sewaja karya tansah angaturaken penyapsap pemerayu sita. Ri pantaran dina betara-betari kabeh ane kunang kayangan. Santukan sane mangkin ten dados wandean. Widab-dab yatnyan pelunguh ratu boyo wenten tiris. Mopi kayun ngaturang pujo wali. Ingyan penyapsap pemerayu sita. Ringlingi ide betara-betari nganteng. Ring kayangan agung boyo sapunika. Kayun pelunguh cokori dewa lantu. Wah bener kawalan nara singsal kaya satu-satu. Arantu patut kasih paucanan pelunguk cokori dewa. Lama kali lumakuane kunang madianing warna wiri. Noro pawane kulati waki kanang saji asti swete noro ya pawane. Laris lalapan punika ratu mutus ide sang bimoni. Nyelopin laras menekin gunung. Pembuatnya ning lulusan wastu gajah titik. Angin bensiki santukan yakni kuila hati mutamu. Wah bener tualen aratu patut. Duadi yarina sengasebek sampun meparek pada wasani kanang karya. Iyo juga natang sido pemandu kian karyang apa lampakir wading munang mantok larat. Yan pado ketikin yan pado hilangin. Me sampun nampak dewasa niatnya pelung cokor ini. Taleran nakialin durung rawuh yan sampun api kepialan dari celantang mangkaran. Wah bener tualen ya semarwaning mana sapu. Mana sapu itu asuanke. Punika tali lawenan sungsut dan pira-pira kayun pelunguk kiratu.
batu sungsut betaran cai betaran nanang. Kadilinya kita sang Dharma Wangsa dan gitu yo. Mana? Wileh mekelo subopo pamit ide sang Bimoni. Putra ide sang Arjuna kemo ke tengah ngalas ngalih gajah putih kayang kejani tonden rawuh dong gitu yo. Dojo itu man nanang masih gitu. Gitu tu yang nuju cai melalui jauh mekelo sing teko nyap-nyap nanang rumah. Ning nanang nyap-nyap ijo yang merdah melalui kayang kejani tonden teko. Nanang jejah cai kena penyakit 5M. M pertama minum kereng. M kedua kereng minum mabuk. M ketiga liwat mabuk muntah. M keempat liwat muntah mencret. M kelima muntah mencret mati begitu. Muntah perik lekotok deh. Apa pun lantas dengar cara jani berita di radio, televisi, surat kabar, kabar. Man barang terlarang. Nemadan narkoba. Nanang jejah cai terjerumus kapining barang itu. Apa tuh? Narkoba. Apa bro? Sabu. Sabu heroin, ganja, kokain, dan lain sebagainya. Sekedar diolas ke cinar nuk itu, nanang memang lusing jenar nuk itu segar jenanang. Tu dayan umang lemah makan narkoba si teng jauh. Dayan umang semangat narkoba, tengah narkoba, sanyo narkoba, berak segar-segar yo. Narkoba, nasi ron kuah bakso. Lelek-lek enggak lah mangklan segeden-gedenan bungkulnya gini. Mawin nanang pedas nyan nguturin cai gitu. Man, wileh kirago hidup di kumira osanggo madan mayo pado. Mayo pado tu? Mayo palsu. Di kumi sing ada saja sudati. Makejang palsu wileh mayo. Kewah milih ken saja, ken duara saja, ken patut, ken duara patut. Suka bermilihan. Palsu. Patuh cara milih rasa. Milih rasa tu? Rasa ni cenjan. Tonen karwan ni manis jan. Tur tonen karwan ni pahit jelek. Rasa ni jan? Rasa ni nganutin sad rasa. Sad rasa tu? Mau sadar rasa. Yang rasa jan, rasa manis gis. Lalah gis. Masam gis. Pakah gis. Piring gis. Mangkuk gis. Mangkuk jan. Mau ngay masakan dojin seronya sing sepak asane. Mangkuk apa jan? Jani cai truno taro yang bidang lakuran ada mangkuk jan asan. Oh sekemo apa nang nakit yang malu lho. Di mangkuk itu potong ngos rasa telah sing telah popinah. Di mangkuk di mangkuk telah sing telah popinah. Telah yang bakat cicipin mangkuk itu telah bahasanya sing telah bên mà lấy bên mà cái thổ đâu tôi sinh lá bata cái nhìn linh đi bên cái ngán tu chiến tu ăn tu nặng chân lính jerit lính nhìn tu nhìn cả tiền dòng dáng linh anh nu sinh bài nhau cho nên khen mê này tu cả sinh bài nhau bà nặng này là này su cả lên bà mê cái bà cẩn thận nhỏ này. Oh susu kaleng ba? Susu kaleng ato dadi na tuwa mulong ala. Nanan din uga sejenis nanang ala. Tukang itu semangat makiri cai masuk sungkap sokasi di pohon misi nasi dingin ben bucun kan. Pedalam nanang cai pando di seduk di sekolahan cai alahan nanang banganang nasi dingin. Menanang ngalah ke warung dicap cai nanang. Lu belum deh ngalah badan itu. Nhìn lên tu, nhìn cả đen tawang gitu. Oh susu kaleng bang? Susu kaleng bang banyak nih. Apa perbedaan susu kaleng dan susu emen? Ada perbedaan nih? Ada. Yang susu kaleng
telah isin kalene nak jenik biasane ngangon palian yen sesuai nene telah isin nanang ngangon palian mau amonan nang biange malu nyen itu nyen kaden tawang lan tatasan sing dai nanang mantu gase tukang itu irago dari palegan bangdo langkahaken karang ulu bangdo cara kuping liwatan tanuk meyani landap-dapang dangkir itu sang bimo pinakur sapam karya itu anak agung mati lan tawanan jalan betah orang tu anak agung mati penunggu ratu dulu sang betah yang tu tulis salin kepentingan medaging ratu jalan kasar kita matur iratu halus luwung bentuk maro ketemu kendiang di benjingah lien dingin awak ya tiki Aryo Werkudara nak agung rako kita sudruk keruk kita utiang sudruk keruk makanya ratu nak agung yo nyen agung entu nenek moyang tu ajong maro dadi nak agung yang sing ado nak sudro ado nak agung yang sing ado di jabo ado di puri apa yang tinen dong luwung bentuk kendiangan di benjingan lien apa amahaman masih sedang nyen ajong jatuh kehadian paran Aryo Werkudara mewarah lawan kita alus sing titik bahasa menunjukkan bangsa apin raga menak yen basa sugal kasar sira ngrasang menak Yadiastun Sudra Wangsa yen basa halus kesatriya sinenggu kadian paman tualen makanya inggih paman tualen amati ben mani yen muni bodi sidang badat jak-jak gempal kengkeng kena sakit sedruk itu terlalu keras jangan terlalu lembut jangan terlalu panjang jangan terlalu pendek juga jangan yang sedang-sedang saja makanya ini paman tualen menkengken deh dan banyak setabil nama yang purun matur sapunika rengangan Joko Ratu boyo yang purun panjang ngampahan kanggo Ratu dan wenten rumah suit yang Ratu wenten Ratu yang padang wau sugro yang ningayang atur tugas Ratu alit Ratu tinggal sedo rengatin Ratu sugro yang hidup bertaruh pandu tiang mana Ratu ngiring biang Ratu hidup bertaruh kunti keblere-blere iring yang Ratu tengah halase Ratu tugas alit paling nakal kutus tiban supobok awak uya tato boleh muruk mesepedon sing bisa-bisa kudang sepedaan pisato kadang banyak bener itu melemah biang Ratu keni pelunguhan tiang iring Ratu melancar tengah halase ganong tiang Ratu iring tiang Ratu ulung-ulungan buah poh kenten akad wenten secan witi ulung buah poh mekarang tiang iring Ratu untuk bien tiang korsul tiang tu ngilapen masih sekadong nyen puas tiada lah untuk ampun gur harus makin lien lo dingin awak paman tualen titiang Ratu anak agung made kan pelun bol tuan kadian paman kita lo ngajak-ngajak sira Aryo Werkudara sapuniki Ratu mau ini yang nangin
wanda sida medal kering pentingan. Piraki di tiang wenten anak jerit mengeling-eling kering pentingan. Wong lare patut kan. Sangapunya tuh durung sida di tiang atas. Nika mau yang nangkilin cokolele mandu sida nurek sayang kepentingan. Wah, yang sama kanu kiwanu pandok kojolen ngilu sang iwan. Pasang tabik tansah ngaturaken pangastungkan. Lama kaditan kening sod-sod upod rawor jeung sarina-renata bapak. Wah. Ne bimoniun pianak irejuna ngeling sebak-sebak di bentingan. Kadin siakunyen. Kadiang parang kita menangis. Kayo danu ando pakon serina-renat tegak. Lama kali kita lumakon di kunang madyaning wano calung lati kunang pasti sueto. Ane malu ada pengelikali doi beli agung sang dharma wangso cai pangalih gajah putih ke tengah halase. Cien gajah putih klek-klek di dianuling teko nyebak. Nanging aksa moa kena kang nana. Radio Nathan moleh di kanang asti suweto. Sing man ngali gajah putih. Yo biya. Sing ngeken. Tak masalah. Sing man gajah putih, gajah poleng kanggo saku. Jangan wantek saku jangan. Klek-klek nyebak tekau. Risade kaleng ulati kunang asti suweto. Uritat kalau cai ngalih gajah putih. Kelapu-lapuaning kunang madyaning wanda calo. Karena tibuaning kunang sayodan. Kesasar paling di tengah halase. Nganti jadi tuli bumi aneh adan sayodan. Iya. Anu naronato raksasa ngaran mayang kareng. Muangan akiro ngaran dia ratno dake silwe. Listu ayu yang rinaso-naso bapak. Aduh rayu raksasa mandani mayang karo belah panak jengek mandani ratno takesi. Yo. Apa hubungan gajah putih ngajak lalu jengek. Jok satuan dia. Ingulun kasem-sem kasemaran lawani ratno takesi bapak. Uci jatuh cinta. Yo. Oh biasa. Cimwani demen kena lu biasa. Yen Cimwani demen kena wani luar biasa. Sugoci demen cimjang ngeling. Sawetan dia mangke sampun bobot bapak. Bob beling. Yo. Oh biasa. Nah lu biasa beling nak wani beling luar biasa. Beci udang ngeling tuk udang nak beling di bumi ya. Sangkane wis awetaning sangkaning karmaning ulun diayati ke bapak. Ucai ngai beling ne. Yo. Ya. Cai Widiano Bimoniu. Tiban cai sekolah siaku. Ini hasil sekolah dia. Lemah pedang orang masuk kelas. Apa kelas nanti celana. Dong sing medaya siaku kencang. Yang kini kopan kini keliap mirip Cihaler kena lu. Tekanan tikau lewat junjingan pisau ngai beling celok otokan saya. Oh, cocok
Cocok Irjuno jadi ngapanae. Nanang di playboy, panaknya super playboy. Nanang di Irjuno Jojo. Ketengah halasnya nyulangan lu. Kepasih nyulangan lu. Kesuatan popitu nyulangan dari. Semua bohong kali cewek. Yang siaku Aryo Werkudara, lelaki sungguh setia dengan istri di rumah. Satu istri cukup, hitam putih sama saja. Jadi, Bobling benci panak naik, kena cekegen. Lama kan bapak si domaminang si Ratna Takeshi. Usiaku pamit deh, yuk, dua. Menjaguran si malu di urungnya, penges, nguceh, mulai. Ngeri bener ramu, deh, cingat, kenelah, nanang, mau pangkat. Tetok. Beling si malu panak naik. Bobling panak na, mulai, kain beling, murin siaku deh, dua. Dong dugas caingnya beling itu ci nyamat yang siaku. Dapat. Aing kedidian geros yang itu. Dong tekan si beling siaku bareng breret ci. Ne bocai dilemot kuno caro kata dalam tempurung. Tome nawang galang, nawang lihat pukulan cai deh. Ulang cai kapin kejagaan di Ratna Takeshi. Di Ratna Takeshi itu nak lu pengengken lu. Nak lu keteng gitu. Apa janjian si Ratna Takeshi kesugihan di rumah. Mau ini bah maklur awak nih. Makin apa? Aduh. Nah aku nabi mau semaklur. Kulit nak gede. Lah ati piragi ken banyak anak aku mau semaklur. Kadang barang alusan kulit gede. Lagu dirago Brahman dia dukau. Kening sang bimoniu. Apa lah janjang dewa itu dia Ratna Takeshi. Kesugih dewa rumah. Mawin bang lejut. Jelek kan. Si Ten ningah kasus di surat kabar Ten masuk surat kabar ki. Ada mahasiswi keluyuran malam di atas trotoar. Nalih uang tambahan anggur biaya kuliah. Cewek itu bakat simpan cibadah bisa cawat di dekat jawat sehingga nemu. Kesugih jiwang lah beret-beret. Tan pino ci cerob buah nung cikal kike pesan ngeletas tanus di usang ci bakal anggur ngepelante. Cerak. Siaku sing barang bertanggung jawab ke dikasih. Ya namun itu milah kejan kumi Indro Prasto. Siaku penawon kejangan itu pangdo cemar dan cai. Pangdo sangkanan milah sedikit rusak susu sebelangan. Sangkanan bikas ini nganang rusak bumi ini. Jenak mekat ini. Kayak nyak nanti ke sampah satu. Yang saja siaku lapan atau kacak-cak. Mekat cicing-cicing. Ya pengusaha kadang ada dong malu sing bangantem jeng lain kepaon mati yuk lagi nebak awak kaden si mudah aja nangkih nih sing jam nasi caleg lek ci si aku abulan ok nama rumah sakit senyak bangkau po dong cai malu sing bangantem jeng lagi nebak awak nenen malu gimana nenen doci tersinggung jadinya si aku malu emosi kan sih. Sudah jadi si aku ingat menyamuk tukang kayak tanang itu no. Si aku mengetik abumung. Pangdo yang si aku depan-depan ngedom beceleng si aku menyamuk.
Disini tekanan tiwas bakal mau buik mau busuk. Si aku barang ikut campur ke masalah ini. Walau sotonin si aku barang ikut campur si aku matakon gitu. Kalian barang dong beling Ratno Takesito sekencing apa proyek kalian barang nyenawang rombongan kayak beling cimele jokot lekat panak ki bungun lekat dong subuh siaku motonan panak pisaku siaku sakaling neken tuasi mulon bapa oh cingai beling iya oh dok kan bocingnya beling dok si aku mendukung 100% di banyak beling malu kamu cara medaga buat tepuk batin kamu doang kudiang di panak banyak beling begini emang si aku tenang jangan si aku ide dojang ide nak lokun amolas bidang si ngomong cuma antia si nampanin bayi di pengoreng si penampi bayi perakan mulai kamar si malu bersihin spring bed si sebun mengen boneng sate kami kamu beli nama jadi seminggu banci ini makanan terus yang makannya sadera ngeregeh cila kotok sama ruangan ten belgade ini Paman, tualen didiang ngelantu anak aku mati ampun bosen ceramahin jama paman lah si kromangki lumakuan yang kunang sayudana doni piprayo minang Ratno Takesi ide nak lo yo kedidian ajak udong ide nak lo ye rantu ide kulo nang ngamat Iratu melamar putraan sang naro ratu luwe yang balung-balung kena belegar makajut ginting mereka lah nang ayang nang dia madui putra Irago nampak no kanak super duwur ini nak meting-meting oleh jenik di kolak napis luwe perawak ratu belingsing semeton penglingsir kalian adat kalian dinas bareng nyewakang mereka pangomaji nak madui putra pas keliwan tiko atau kayak kopi gitu sing panak nangane becek mas nih dengan alo cara sanak ditebol bungane sumbangan bungane kilanan wen yang bino kanang sebto tuh ngelinus angin nih sama koprat no si rorong pun iki lihat no gini